Darat ini tam ni bagaw jaga borok komsi gathering. Belaka hambai North Saimana na 30 September 2023 di Pramon Habai Saklajak 12 घन्टा ni bondo angkai जों tini munggah kami picketing point ninggai जों boarding lajak belaka na khatum khadakai angkai munggah kami picketing point to tinta constituency Kaliamura Kolanpur tai Krishnapur tai asrang barani 4-5 disima khoboi ora picketing point na gathering kinai tini grad tiblani jabano जों kana fan khonongnai kansa khaye bobagarani kansa marje aboni bagainya lukrok hazar ni in Kolanpur constituency Kaliamura constituency lukrok already phaikong baja na to gari choli gala maikino tin jabano जों jengnan bagai rating baja tau sotwe prai 360 jona borok baja tai bo khaitong horo prai tini horona 1200 sapainai nor bonubun na phataro borok khaitong sa jangai जों tini oro thulainai je sapainai oro khatali tai oro naikol khainai na maikino tini jakhnani je strike no जों grand success kinen bagai जों ready asno tai jara phero tini jara phaimia korok gana gini no to no no khoroksa korone ke ore nani sini o soba ni salno grand success khaisina bagai colorful meaningful khaisina bagai in o thandan phanno जों tini je demand kada dibralen abon kendra sarkar no nungan bagai bayo Kana dam sing no ke kasu jang mai kana phongni 6 am to evening ni tarik ni 6 pm dara kasarna darat nin sin ani mungai dilkomanda ex YTI vice president hambai. Yang baru salahnya ber. Sudah,